Makanya baca lalu bismillah 21 kali nak matindro. Maka dan riguru tak nigi baca bismillah 21 kali nak matindro, terhindar dari 3 hal, dekna akan na banjir bolata. Selamat tanya to ko wirina saloe. Ya ko wirina saloe tanya meto banjir langganan metomi. Ya, nakan banjir usas tega mon bolata wirina saloe tanya banjir itu. Iko meto ko jinalawai. Yang kedua, terhindar dari kebakaran. Insya Allah barakat bismillah 21 kali baru tidur, Allah hindarkan dari kebakaran. Yang ketiga, barakat bismillah de nale pe lolang agagaiwe. Ye boleh narik kung kape lola lo menre boleh nade ni tak dengenge. Ye boleh kone tak dengenge nade le menre barakat bismillah. Ye boleh kon menre de ni ta lalana tama pintue. Ye boleh kone ta pintue den le bukai. Ye boleh kone bukai den le tamaiwe. Ye boleh ko tama boleh barakat bismillah de ni ta ulawata. Ye boleh konaitai denule male, ye boleh konale mesti na balesu baraka bismillah. Ye minarik kode na nalesu tadden itu. Ya kira-kira magi na tadden macam apa kok? Aja bawa na ni gonci purani dibaca bismillah. Pada selamat. Tadden itu aja na ni taro aku bagasi motor taro bani saliwan na pala purani ubaca bismillah pak guru na pacara maiwe sisen na tadden motor na salahkan ustase kamu yang salah dia menggonci allongi. Maka fa iza azamta fatawakal ala Allah, berusaha dulu baru kemudian bertawakal. Bosi ke tamani kue faja bosi haro nasuru meton tama kue ya. Oh ibu dek gagasit digok kajajiang rilebukna iya tanaiwe sangadinna elo ulena pungal ta'ala.